Pini Therepo ni final cap ani Difu Dharamnala Golf Girls College along ada porphai cap malompen International Women Day Katalondun. Labangso amayalong koson si suarlo ajakong ma koson pensi cerai kom nang jimapu Rosmi Bharali pensi lamthe pajarmi tekang. Difu pen Surajit Shetty TK News. As a mother, as a sister, as a wife, as a mother, yes. So while playing this role, education play a very important role. It is only through education that we will be able to bring changes in a society. Not only education, you should be also courageous. Courageous in the sense you should be able to raise your voice, speak up every time whenever you feel any difficulties in the world. So I will not speak more. Most of the things are already said by our ma'am. And with this, I believe that while you grow up from this college, our future will bring a change from the self and the society. I was very early in marriage from the age of 13 years. I could not explain this, but today I have to take care of my children, 2 children. I have to complete my studies. I have also to take my responsibility from home to outside, to look after my children, to look after our society, what is going on. There are so many cases of rape cases, even young girls. I also work. So, আজি International Women's Day, আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱসৰ শুভকামনা সকলোলৈকে জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইবাৰ আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল women's day থিম হৈছে জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি টুডে ফৰ এ সাষ্টেইনেবল টুমৰো। আমাৰ সমাজত যদিও পুৰুষ আৰু মহিলাক সমান অধিকাৰ দিয়া বুলি আমি ভাবিছোঁ, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে এই জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি যিটো হয় সেই গোটেইখিনি কথা কিন্তু আমি সমাজত এতিয়ালৈকে প্ৰতিস্থাপন কৰিব পৰা নাই। প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰীয়ে সমাজত সমান অধিকাৰ পাব লাগে পুৰুষৰ সমানে সমানে। এগৰাকী অধিবক্তা হিচাপে আৰু DLSৰ লিগেল এইড এডভোকেট হিচাপে মোক DLSৰ ফালৰ পৰা এই সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে মই অতিকেই সুখী নিজকে ফিল কৰিছোঁ। কাৰণ এখন গাৰ্লছ কলেজত মই ধন্যবাদ প্ৰিন্সিপাল মেমলৈও জনাইছোঁ। তেখেতেও এই সভা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ যিখিনি এৰেঞ্জমেণ্ট তেওঁ কৰিছে আৰু ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক ছোৱালী বা গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্টে ভাগ লৈছে। মই তেওঁলোকে যিখিনি আইনী সুৰক্ষা পাব পাৰে, যিখিনি তেওঁলোকৰ লিগেল ৰাইটছ আছে তাৰ ওপৰতে অলপ বক্তব্য দিছিলোঁ। তাৰ ভিতৰত মেইন মই কৈছিলোঁ পক্সো এক্টৰ আণ্ডাৰত। পক্সো এক্টখন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিলে 2012 চনত। সেইখন হৈছে জেণ্ডাৰ নিউট্ৰেল এক্ট। একচুৱেলি This act was done for the boys, but later on it was thought that the girls who are below the age of 18 years are also becomes victim of rape day by day in the hands of the people, even of their locality, even of their family members. So accordingly, this act was introduced in the year 2012. Tarpisot moi jalko kolu Domestic Violence Act. This act is made in the year 2005 for protection of women from domestic violence act. এই সভাখনৰ জৰিয়তে মই ছোৱালীবিলাকক বা মহিলাসকলক এই কথা জনালোঁ যে মানসিক আৰু শাৰীৰিক উৎপীড়নৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকে নিজৰ ভইচ ৰেজ কৰিব পাৰে এই এক্টখনৰ আণ্ডাৰত, আৰু লগতে তেওঁলোকে মেইনটেনেন্স ক্লেইম কৰিব পাৰে আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 125 CRPC। মই তেওঁলোকক IPCৰ কেইটামান ছেকশ্যনৰ বিষয়ে অৱগত কৰালোঁ। তাৰ মূলত হৈছে 354 IPC, ডেট মিনছ molestation of a woman। যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে কোনোবা এগৰাকী নাৰীৰ শালীনতা ভংগ কৰিব চেষ্টা কৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকে ছেকশ্যন 354 IPCৰ আণ্ডাৰত ন্যায় বিচাৰি আদালতত উপস্থিত হ'ব পাৰে। ঠিক তেনেকৈ 376 যাক আমি কওঁ ৰেপ ভিক্টিমছ, তেওঁলোকক আমি বহুত ধৰণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰোঁ। তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰাইভেচি মেইনটেইন কৰা হয়। তাৰপিছত তেওঁলোকক কাউন্সেলিং কৰা হয়, তেওঁলোকক মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া হয়, যাতে তেওঁলোকে যিখিনি ট্ৰমা ফেচ কৰিছিলে সেইখিনিৰ পৰা নিজকে অতি সোনকালে ৰিকভাৰী কৰি সমাজত আকৌ নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে। ঠিক তেনেকৈ তেওঁলোকৰ কম্পেনচেশ্যনৰ যিখিনি সুবিধা আছে তাৰ বিষয়ে মই তেওঁলোকক জনাইছোঁ। আৰু লগতে ছেক্স ৱৰ্কাৰ্ছ, সাধাৰণতে ছেক্স ৱৰ্কাৰ্ছ বুলি ক'লে আমাৰ
Nini aparman Richo Hidi Sami Kokthom High School along Ingdeng Thong Kebrapli Kapta Conference Amai Kepadopon. Bangso Amai long aluhiaman pen All Assam Teachers Association Abidisar Bhubes Kalita Langper MAC Ramsing Timung Lapen Kaprek Ahavar pen Thanbang Phiatum Chitongdun. Lapen Bangso Amai Ningkan Kethom aparman Mai Phu Lapen Chun Bangarpu Apan Election Pedopen Karbianglong Primary Teacher Association along Indira Lekthepi Mai Phi Lapen Chun Bang Probin Hansia Tumsi Chepahai Pondo. Pusi Pherangke pen Birtanang Pali. Non sinili may piang hoy. Tuwi sinili dundak gণতান্ত্রিক মানে নেগে আসামিসা নিজের পদে মানে নেগে ডেমোক্রেসি পেন হে গণতান্ত্রিক sinili tun মানে dak election dolo agel aso election do dia tapi sinili kan bangi may pi ai hoy bangi nili bangi long ilo sinon bangi nili ke aki milang ke kadro kawita nili tun general secretary sir aki hai nang tun kadro kawita chini lo nili tun Karbi Anglong teacher association meeting online Robin Hansi sir alang like half time lo fifth time lo alang mana non alang lita general secretary ki hai iglo ki alang lilong ta ni di bangke maybe ang hoy ni dun pensi an ke Karbi Anglong adang pi du an abi an ni litung thanbang ba thanbang pi than kadro kawi phanta ni li hoy ke no kadro kawi ta ni lita an tame ni litung ko an ma program do an ke ni lita isung ke boy ke doan fansi pula he la ke doan sita nili bane unan ke boi irsan pe sita ajat problem tamne ba isung tamne nili tum ke po pulo te nili tum unan ke pajogi fansi nili ta ninghang no kasi nili ta ajab dun tipji fansi Karbi Anglong Teacher Association nong me pi angoi tangi lo ni pen no teacher tum tha methang homoisa methang kadure ke sung ke boy la hai kato ke song ko ni kan atum ta sia song na kapre song se atum ta teacher tum ta sia song atum ta song se sila sila tum ta ke bangyar ni por mukha ke kapre ke sung ke boy ke cepat la song na atum ta lapen la tum ke ningkan ke tham pelo te committee do committee ke chelar po through democratic process latum electoral election policy election system pe sila committee ta doji president secretary dan segala satu aso di kapta Karbi Anglong primary teacher association ko so election do la sila tum ke ningkan ke tham ke pleno la si ningkan ke tham pen sila ke conference ta ke do Dasi laptop ini conference ke kijut no, parni apun pen ini pardon ini conference ini kijut lah. Presiden kita cakapkan no, it's through election process lah. So ini ke rada main ni kalau lihat soal nak miliar soal nak dulu. Napen nancap kalilan miliar so ini parni ini pardon conference ke dak dirikam ayam pulo asini tahunan cerap itu lo kedo kita pun cenglo kejo medical kado me facilities pacak ini pan kita cerap lo asal si junda pamit si kado kita cerap pun lo Jiri Kindeng pen kahilo kilometer phos usi taseng arong along kijun alang non puanta kemisana belang. Lapen non ke BJP sarkar si ha Delhi pen chenglok Assam Karbi Anglong anta BJP si sarkar nang dolo. Lapen kai ke ta along amai along sitami nije bomlo. BJP asarkar ke kaching thur lapen ke paprang along kai ke ta kengkam chejording. Lapen Karbi Anglong along ke chingthur pikpusi KACCM ake hai Dr. Tuliram Ronghang ning Javier bon sitami Jiri Kindeng ahavar teseng arong along nonputa kemisen pen kijunalang towar lapen mi sitami longpon pelang. Tangte BJP sarkar ke kachingthur anathu kai keta aprang sido pu alam ke ahok kaliasansi mander lopusi halada ke do arata tumpen ningje. Jiri Kindeng pen binison tiso TK News. Alam bangga dake ku pentarong barim pulo tasengarong kuke ubi troki ubi nerke palono nilirong salcubo manke sita sorkar hinpen tuar bang nang lilo mita poit lang lilo sa lang bang nang lili kitok po nang te election na prang nang te kopya ne son water supply nang report ang ho hayat ang ho pusta menon antarong sorkar siksak kiyuna lang hello ave
Ho Halloween kết sộc đam nang là gì hala non MDC non cari boy rina terang kita langan genang rap ason te pasi kacho hang dun lo lantam melu Tos bu sarke. Pardon, nili men net thank you. Nili nak taseng long ke wang. Ani kan kep dolo, tame taseng long hawak sing nei kala lang lo. Asai ka duwe kit rat pari. Ke ding tu pha tame nak taseng hawak prap jing pen lang la pili thiji. Thasi chuni ri pat pilo thama da taseng arat tum kyong du kisu pa yok te lang ba pilo. Sana tum ke the ding political long ke the ding tum tame prap jing pen da taseng hawak long lang la pili ke sote. Pari gi pasini ni tan kini rila. Claret Cluster Level Federation Lapen Indo Global Social Service Society atum cherap chetopen patir pipomsi International Women Day Katalondun. Pini ada porphai kep apor malompensi bangso Katalon ajamek pamanpon. Bangso amai Claret Cluster Level Federation amai phi promila terang pipensi mai charipon. Bangso amai along aluhi sarpo aman pen nilip MSc Pobitra tongpi VDC Chairman Proben tongbi nilip Development Block Video Juli terangpi Assam State Rural Livelihood Mission Block Program Management Nili Block Amrita Hansepi IGSSS Coordinator Jackson Milik Arlong Rupa Teacher Lily Terangpi Arlong Rupa Retired Teacher Mensing Belapen Kethekedingatum Chitongdun Chuki Holapen Philip Tiso TK News Ladak International Women's Day Nilitum Ladak Midit Cluster Federation CLF Nilitum Ladak Paman Pono kasi pini nilitum Ladak BO 17 BO an si Chitong Chot si Tamina nga Chitong ti Atundula kasi Ladak pini labangso International Women's Day ki padonong pot bitu ningarong ulo athima sartum pen same baido tum pen misen alam nilitum han than pime lapen nilitum labang lapuson heloji nilitum han kithan tikan International Women's Day alam mithang a hem lapen mithang asumar aphan lapen lakato kabe mithang a chor aphan sonsi chilang kon hekjima lapen ki porhi na thu same imithang asumar aphan jongsi ili chithan pime lapen chipiri pime plongte labang so sumar pena joksi mo arni si hem lapen helong lapen nongri long pa along same alang ni tum pena joksi mi ponpo lapen ajok pini arni labang so International Women's Day alam pena jok doan suardo tu nilitum chitong si lahai alam jumisian alam nilitum chithan ponong lo to tangre nang le tum pini labang so ki paman pon along nang le tum labang so melo na chitong dun kona natmen to na chitong ni labang so lama nang le thanji ma nang chitong dun pini nang chitong dun ke dak BDC dak proper chuki hala dak panjan herhiri lapen dak proper chuki hala pen nang chitong dun no lapen dak koilomati dak dulo lapen apar diopani la an pensi nilitum chitong konsi pini la bangso me nilitum peman ponong lo to tangre pini nang le tu labang so me ki paman pon aka prek pen da ka chirap do pensi paman pon ma mate nang le tum la cluster level federation la so pensi nang tum desi labang so me ki pachun pon nilitum ame CLF de le nilitum ki pachun pali nilitum de ta unke la pasi IGSS tu alang litum coordinator sir Jackson Milik alang li sami litum alona chipadudun lapen alang li nilitum aphan pini kedam ke bang avar saita nilitum phan nang ki ponlo lapen ki jon alang an ke alang li pensi nilitum phan pador ponlo nili labang so Women Day ki patalona ni pen nili ning ke hang ke thanji ke la pohelo ili tum swar lo he na tum se tame hemred along e chore lo along se tame kachirab dun jia phamsi ini ke ha athema pinsu dat ke unke athema swar lo pen chirab re la pudat tangte usumar phas tame ki pachari ahin se tame ki chilana jia phas tame swar lo pen si su pen sing li tum chirab nang jin athema nili tum share her group ko li tum hanang seng dat pen aphi nili tum aprang ke pene han pene pustami nili tum chojor hai hi stami non ke labang so
self help group nili tum han na paman det pen ke nili tum stami lohan stami tum chojor hai lo bojar dong stami chojor dun do tum sikai si ni na puson long dun si nili somar tum han stami ki pachari dun theka jak kong ke long pot nili ninga rong parping at hima la bang so suar lo tum phan eke paching thur pon pot মানে women day pu litum hana ke paching thur pon pot hala eke japon ne tum hasta me ni chu ho parping kasi pini ni tum na bang suni li cluster le beralong nang kachitong dun mate nang kachirap dun la na mai ke the na ke pamanu the ka pot IGSS ku coordinator alang li testament ni tum long nang kachirap dun pen nang kachitu dun pen ni tum ninga rong parping lo atima gari motor la pen lang asta mi tum hanang pator dun lo atima ni tum cluster des tami un VO ni tum la poson chi rum postami dordi postami alang ni tum hanang kirapon ko hala tum hastami ni tum churu parping lo la pen ni ling abi otin um hasta me li churu lo la pusona nga cepat dudu na po la pusona and pini na nga cetong un theko la tum hasta me churu lo kasi so alu tum hasta me di tum meeting along testament di tum tham kon lo non ke ili tum hasta me hidukli akhai kali lo non ke kaching thor pon ji abar sai li tum jisip kono na usim li tum ching bai kon la si non ke so alu tum hasta me ke jor ke lang la puson si karbi pi tum hasta me dulu kasi non ke la puson antu se kaching thor pon ji phansa ni tum jisip kon. Well, at the very outset, I would like to wish a very happy Women's Day to all the women in this world. I would like to give thanks to them for their contribution towards the society, towards the upliftment of the society. And before I say something more, I just wanted to say a little bit about IGSSS. Indo Global Social Service Society is a non-profit making organization. And then it was established in 1961. And then Indo Global Social Service Society has its existence in 13 states and 45 districts in India. And then among the 45 districts includes Karbi Anglong. So in Karbi Anglong, we are currently implementing a project called Peace Building in Assam. So in this peace project, our main central focus is the women group. So our purpose is to empower these women, to make these women an agent of peace building for the people of Karbi Anglong and for the entire society. So today, it is the 8th of March, which is the International Women's Day. It is not only celebrated here in Karbi Anglong, but also the worldwide. And then we are really thankful to the ASRLM, the Jivika Sati, and the BPM and the BDOs for their willingness to collaborate together for this particular celebration. The purpose behind celebrating this International Women's Day is to acknowledge the women's contribution towards the society, to appreciate the kind of work they have done for the families and for the community, and for their utmost contributions towards the community's development as well as the development of Nilip area and Karbi Anglong as a whole. And it is really an auspicious moment for us, and it is really an immense pleasure for us that we could witness a huge number of gathering today for celebrating this International Women's Day. Amongst us, there were dignitaries like the Block Development Officer, we have the Block Project Manager of ASRLM, then we have the retired teacher of this Arlong Rupert High School, and then we also have the VDC chairman